Bus. Sama na? Nami balik ya tiket bus ba? Sa ticket, para saan na ticket na? Concert! Concert? Kinsa concert? Blackjack! The heck? Blackjack is alive? Alive kaayo. Palita ko, be. Pila man eh? 2,000. Na? 100 akong kwarta, oy. That's okay. Give me the money. Sige, kira ni 100 na ni. Ano si Blackjack? Exclusive concert ni. Exclusive kayo na bus. Sige, nyato na ko ha. Abingos. Darna! Sabi ka kapoy pun kay pabuhat ibus ako oy. Wala bukoy bahin na ni. Hey, you. You have money? What? Bisi apon Sigma boy. Sama. Naka ang kwarta. Aram di kapalob kan Bisaya di ay. Wala pa Sigma boy oy. Wala pa ako ni masuldo eh ha. Don't worry. We have money later. How? You'll see. Maabot ng karon na. He's here. Bus. Mara bus imong gisugo bus. Speak English! I don't know how to English bus. Na? Ang sama tayo nga bulok kung pwede na yung kauban isa. That's speak clearly. Nigga! Don't shout out me. Sigma boy. Okay. A plan. We have a concert. Concert Sigma boy. Karon, we have a kwarta na. Tama. Nice yung ka ba? This is a ticket. Someone is buy it. Hey you will perform. Nega Blackman. Aray ko. We sell the ticket. Okay, boss. You will be ready, nigga. Makikita na dyan kong Blackjack. Idol ba kayo na kung isa unang bata pa ko ani? Ako ay isang model. Ay! Kita na dyan kong Blackjack ani. Ano sabi? Ano naman yan si Blackjack? Napataw na sa kahoy na. Blackjack Reborn? Gagi reincarnation ni Blackjack ba? Hindi totoo yan. Ano na ito ni Be? Blackjack? Uy, shit! Wala makakilien. No, Be? Mas putay pa makadiri sa ticket to kaysa sa personal? Blackjack ka ni boss no, kay itom. Uy, shit ka? Oh, shit! Yung sayar ko sa kwarta. Kanira mo ako nakita gani nga Blackjack Reborn. Abi na ko maayo kay nga reincarnation. Oh no! Mura makag nahilaw nga kuan diri tilapia. Reburn galig boss no, reburn. Kanang gisunog ba? Lahi mo na, mali na pagka-spilling. Oh no! Ay kabala ka boss. Mag-perform ko sa mga tubangan. Katong pinaka-iconic niya nga performance. Ako ay isang model. What? Oh no! Diba? Kwarta ka? Ganun boss ba? Pero lain pa yato boss ba? Gusto man tong isa tong kauban. Don't worry. It's an ultimate sacrifice. Oh shit, not good. Uy, shit! Kaya mo rin ang gigugawa-gawa na akong idol ba? Ano mo kuloy? Sakiti ako diyan! Tagam ni mo ng buwanga ka. Pa-blackjack manggug ka. Isahan ko sa bata da. Sila nakakwarta. May ako na scamra. Oh shit! Oh shit! Believe na jud ko sa imo Sigma boy. Mali-impel sa kisabutan, good!